clear tu le ngai thla tu te nilai ni chibai le vekule niza na ma le voin lama te FIFA Club World Cup pinel na nei chun zom ania chung te ba ka chon football Thu Leng te clear ngai thla ho na in nei le donang o soitak ng FIFA Club World Cup group stage se chinfel ani chho zela soitak ng group D chinfel na lama inkhel mu nom taka Chelsea lamin point home har salutuk lovin an neya anking pui Tunisian club tra ES Tunis cho sithum fai ngotin har salutuk lovin an ne he inkhela hian Tunisian targeta shot inkhel chung zongin tum khatma an nei lova Chelsea lam hian goal shot tum som paruk te meu mai an nei thong inkhel pumpui thlera po ball possession le in pass dik konga Chelsea lam an chung nong filor laka achak phu jok an chak kan ti thayang he inkhela hin atira train Chelsea hian hun tha anin siam mol maya trumdang ang bokin gola an van doi le pekle amai ro chu first half hun top market additional time mai ro goal ni an khunga minute somli pangana hian Enzo Fernandez a siam sak thatak chu an defender to sin other review chun gola achan tira additional time minute somngana Enzo Fernandez on athiam ze alan tira liam dilapa goal khung to thatakin a siam sakle tihian Ipswich Town atang anlak lu liam dilapian Chelsea tana a goal masaber a khungta ane first half a goal dang alu bel lava Chelsea lamin seni fain ma an shruai second half lama ero goal kan mobile mai talo thonga goal dang alu bel don lo nia alan nu hun top ma shet minute som ko pasarina Chelsea tanin Andre Santos a siam sak atangin mabak eng tak nei tia an soi mek George Son an goal thum na aron khung leya additional time a goal thum an khung mang hian Chelsea hian sithum fain ne na an changa point thum hlutak an lo chuak group D chin felna inkhel danga US Major League Soccer Club LAFC le Brazilian club Flamengo te in machona chak jok anom lova team pani te goal khat ve ve in pe in anin ne tok he inkhelan Flamengo hian inkhelan thunun tluan zaka goal shot poi tum som pakwa te meu mai an nei Los Angeles nam hian targeta shot tum khat chau an nei thonga goal khat ve ve an khunga a khel thazok Flamengo lampo point khata hian an lung oi thiam angai ta an ne he inkhela hen minute somriat palina Los Angeles FC tan Denison ma an shroina goal a khunga hun tampo aliam ma minute somriat parukna Walesian John Flamengo tan an sipor aron suta goal dang lubel zui talavin point khata an lung oi thiam angai ta anni tihian group D chin felna Flamengo chu khel thuma point sarinen round of 16 anin pet kaya Chelsea chu khel thuma point ruknen la 16 lut ve bokin Tunis le Los Angeles FC teroin inelna anmang tha thong Group C lam chin felna inkhel munam taka nizan lama inkhela Benfica le Bayern Munich te inmachona Benfica lam avanei zoka antronga akhel thalo zok nima se Bayern Munich ke sikhat fain an ne he inkhela hen Benfica lam heng goal shot tum sari an neya Bayern lam heng goal shot tum som pathum nei thongin ball possession a hen Bayern an chung nong filor laka in pass di konga po anin thlau hle inkhel chung zong hian Bayern Munich hen tum zaruk somriat paruk in pass an neya Benfica lam hen tum zani somruk chau in pass an nei thong ti chung hian Benfica lam hi avanei zoka antang ta tho an ne he inkhela hin minute som pathum na leka Benfica tan Andreasson ma an shroina goal a khunga Bayern hian na takin nor zai ma se goal dang alubel zui talava Benfica lam hian sikhat fai ne na changin point thum an lo chuak inkhel dang Auckland City le Boca Junior te goal khat ve ve in pe in anin ne tok ve bok tihian group C po hitchin fel anita Benfica le Bayern Munich te chon next round in pet ka yin Boca Junior le Auckland City te eroin inelna anmang tha thong tihian round of 69 machon tur te pali anriata round of 16 and Palmeiras le Botafogo Benfica le Chelsea Paris Saint-Germain le Inter Milan le Flamengo le Bayern Munich te anin machon don boka group 10 khatte chin fel ani zui le don anne soita kangin innela te zani na nei chun zom ani le don na zanlai pel dar som pani le chan veya group F chin fel ani don na Borussia Dortmund le Ulsan te in matchonin
Fluminense le Mamelodi te anin matson bokang tun din hmuna antei bula tang hian pakhat na tanga pathum na te hian next round lu theina hun tha an la nei veka Fluminense in point li Dorman in point li Mamelodi point hum te ania tuna anin matson tur hi aborok atang hle don tin ani chu nakduk jing daruk le chanvea group E chinfel ani don boka Urawa Reds le Monterrey te in matsonin River Plate le Inter Milan te anin matson bokang tun din hmuna Urawa Reds in beisei an nei to lova Monterrey lam eroin beisei an na nei thong soitak ang River Plate le Inter Milan te anin matson don na heta hian chaklo jok an ani chuan Monterrey hian Urawa Reds an lo ne chuan next round an lut chho dai thei don na chuwang chan tuna an game khel tur hi apoi mo hlein a hmu nom tur angai anne group E chinfel na hi angai nom chho viau te poin arinom inke result lam ka santaila football thulenga lut chho vele donang o nisan lama khan goal lamin atarlan dana Manchester United le Chelsea te chu anin dor chho tan ta ni in alanga Chelsea lam hen United atrain Alejandro Garnacho chu senglu anpoi tilova United le Christopher Nkunku te soizom an ni ve mek bok hemi wangin tlap pahni te hin inbiak anrem tita ni hin alanga Telegraph lam point hemi chungchang hi aron tar dang towa tlap pahni te hi Nkunku le Garnacho te in thleng konga hianin anin dor lo tin mai te po arinom Garnacho hi United in chuatir an phal towa Nkunku point Chelsea chuasan adu thu alo soi to bok anin dor lo tin mai te po arinom ta Inter Miami head coach Javier Mascherano point to thar aron neya round of 16 a Paris Saint-Germain an matson tur chungchanga angai dan aron soi Mascherano chuan Paris Saint-Germain laka chun game confirm khur hle angai don na ama jong ayaro puizok le thajoka kanin lan angai don ani chuti rual chon eng tournament po khelila champion no moi choi du veka in khel kan dia keini lampo hian kan thei top kan chua don ani mitam takin Paris Saint-Germain hi chaktu rangin an soi ngal der towa hei hi thudik tok lo ani eng tournament po ni se thil dang lam thleng thei aum ve renga chung po chu ala thleng thei ani keini lam hi team thatak kan ni ya ama kalo soi to in eng team po machon thei turin kan thatok kati kha tuna po hen ka din na nga ya kala ding renga Paris Saint-Germain ne thei tur po hen kan thatok ke tin asoi Sky Sport lampoin ni zan lama khan English Premier League lo khel to zinga forward tha anti top 10 te an ron tar danga Sky Sport lamin top 10 a anda te kan pom zong ani hlomem le Premier League ka forward tha anti Sky Sport ina antar lan top 10 te chu somna hian Erling Haaland chu auma pakwana Gareth Bale chu omin pariatna Sergio Aguero chu auma pasarina Eric Cantona chu omin parukna Didier Drogba chu auma pangana Wayne Rooney chu omin palina Mohamed Salah chu wang maya top 3 huanga pathumna hian Alan Shearer chu auma pahnina Thierry Henry chu omin achung bera Cristiano Ronaldo chu anda bok Sky Sport lamina Premier League lo khel to forward tha anti top 10 thei kan pom zong ani hlomem le Fabrizio Romano atarlan dana Victor Gyökeres po tuna a khel mek na Sporting Lisbon club ho tu telaka alung oi talawa an club president Varanda sanena po ni zan lama khan Sporting Lisbon chosan adu to thule an chuatir lo ani choning khel atum to lo thu tein a soi to ni hin alanga club ho tu te nena chu angiat tin ani chu Fabrizio Romano atarlan dana hen Victor Gyökeres yan chona thar machon adu thu a soi to wa chuti la yin chona thar amachon du na club hoina anpom sak lo le club thar azon na konga andang reng chu tha ati lo thu asoya training po nei atum lo thu asoi to ni yin Fabrizio Romano hian atar long Gyökeres se tun din muna Premier League train som tu anei nga ang reng khop maya Sporting Lisbon lam eroin an la dang chat vekri thung hemi wang hian Gyökeres si alung oilu tuk talo a ang hle Juventus lampoin ni jang khan thu thar an ron neya Italian club lian Juventus and United atrangin Jadon Sancho chu senglu antum nge thu tarlan aniya Gazzetta dello Sport News in atarlan dana Jadon Sancho mana hianin Dusan Vlahovic emo Douglas Luiz chu pek anin huam thu an seita ni hin alanga
hei hi United tan thulo mom tak ani arinom Yove lamin hetianga an ron dor taka chuan United lampo hi an on duai turangai ania Vlahovic hi an du jok turangai ani bok tuna tangari lote indoor na hi akal tluang chhote poin arinom Brazil forward Neymar point ni jang khan thu thar aron nei ta a khel mek na Santos tang contract azia bel tur thu tiarlan arun ni ta hemi chungchang hi Fabrizio zero mano chon atar lang towa Neymar hi tun na ya Europe lama akal turangin thom aleng na sakhop maya agent apa poin Europe lam nen inbiak na an nei mek thu le Major League Soccer lampo apan thut mai thei thu te po alo sei towa amai ro chu atop kho ka ero Neymar hian ama hun tha pe tu Santos si aza niin alanga kum khadai contract azia belle tur thu tarlan ani suita Portuguese goalkeeper Hazard Diego Costa point ni jang khan thu thar aron neya Portuguese news ten antarlan dana Diego Costa hian akhel mek na Porto hne na chhodil na athelu ta niin alanga ama du tu English Premier League club te chu zom adu thu asoita a angle tundin mona Diego Costa hi ahlut na hi pau million samruk pali vel ni turangai ania chuti ronin Porto lam hian amana pau million samnga vel po anpom sakdo niin tarlan ani to hetiang ani ta ka chon Premier League lama kan mu arin oma tundin mona Diego Costa hi Chelsea Manchester City le Manchester United ten senglu tumin tran an la meka atuema ber hi chon an senglu arinom London Evening News lamin antarlan dana Chelsea lam point an forward noni madweke chu shal an poiti talo a angkhop maya Blues lam hian ni san lama khan news print la takin atarlan dana noni madweke hi shal an phala aman atan pau million somnga the chuangam anom chuan shal an poiti lo thu an soita niin alang season third ma noni madweke hin club thar azom arinom chhautran ta hle tundin muna madweke hi Arsenal in senglu antum niin thom aleng mek bok Major League Soccer Club Inter Miami le Brazil Club Palmeiras te gol ni veve in pe anin ne tok tum khan in khela zone no Lionel Messi chu alung oi lo men mu ania hemi chungchang hen Jordi Alba chu zo na zo ania Jordi Alba chuan Lionel Messi thinrim chan ha ke point ka hriat thiam pui khop mai in khel azava Sydney Fire chaktura in ngai kha kanin draw ta kha ania Lionel Messi hi chakdu na ril ru pureng ania player ro pui tak ani aril ruput mangpo adika Sydney Fire ma shwai to atopa gol ni veve in pe in ne to khachu alung oi thak lo ve bok ani Paris Saint-Germain kan ma chon pha don boka amai ro chu Messi hi chakdu ania Paris Saint-Germain a hlau wang ani lova Paris Saint-Germain emo Botafogo po ma chon don ni ila khatiang ang result ne kha Messi hi chon adu lova chu wang chawa thinrim chu ani Paris Saint-Germain a hlau wanga thinrim ani lo ti hin asai Football pandit na thokmek Steve Nicol point thu thar aron neya nizan lama khan media ten ankom na Liverpool hina an senglo Jeremy Frimpong chu tha tho ma se Liverpool tana inlan mai tor chon afit tok lo thu asai Steve Nicol chuan tuna afit tok lo ka ti chan hi chu match fitness kan hanti ang chi kha ani lem lova Mohamed Salah nen in khel dun thei tur hian afit tok loin ka hria ka ti na mai chau ani Salah le Trent Alexander-Arnold te kha anin kop fu emema Jeremy Frimpong kheldan le Arnold ta kheldan ero ain thlau le chu wang chon Salah hi ain siam rem angai theidon ni in alanga Frimpong hi in siam thale tur chuanin a har sadeu tura kangai ani Jeremy Frimpong kheldan ang hen Salah ain siam rem mai ani lo chuan Frimpong hi he tlap tana khel tur hin afit tok lawin ka hria tin asai English Premier League club Chelsea tana lawin lan to Pedro point ni jang khan thu thar aron neya Lazio forward Pedro chuan Ballon d'Or dong tura karin han sei ve don ta ila tundin muna hin mitam takin Lamine Yamal le Ousmane Dembele te an khan tin an soya an che thate ma fangin ompo an om via ve amai ro chu ke ka ngai dan tlang takin soita ila Spanish midfielder Pedri hian ton aphu berin ka hria season liam ta te han clear let ta ila Barcelona tana tangkai ber chu Pedri anni Lamine Yamal te thataka an khel thei chan chu Pedri wang chau ania chu wang chun ani hian don aphu bere tin Pedro chuan asai
FIFA lampoin Antonio Rudiger chungchang chu an chui chiang don ta ni hin alanga FIFA Club World Cup Pachuca le Real Madrid te aning khol tum khan Pachuca captain Grabal chuan Antonio Rudiger hi chin thliar lam hoi ka yin a chainom na nge ni yin alanga amai ro chu cerebral hi chun apha ve tlat thung amai ro chu FIFA lam hian hemi chungchang hi an chui chian tur thu an ti chiang ta cerebral hi hun rei tak shrem thei din huna ading ta ani Jose Mourinho point ni jang khan thu thar aron neya Mourinho hi Premier League lama kan mu le mai te po arinom Mourinho hi tu hnai mai khan Fenerbahce a chua san huna chuan Premier League ka kal le a hre lo thu le chumi ti thei tura a in pe to thu a soya English top flight in nelna machon le thei tura coaching lama a in fit le to thu a soi hetiang ani ta ka chuan Real Madrid te po lo en kol to tu Jose Mourinho hi Premier League lama kan mu le mai te po arinom ta Football journalist lar tak mai James McNicholas suni jang khan thu thar aron neya court of side lamina ankom na Arsenal chung goalkeeper thar an nei tur thu asoya tungkar emo kar tharlo tura hian Spanish goalkeeper Kepa Arrizabalaga chu an sengno tur thu apuanga aman atan pau million panga chuan Chelsea le Arsenal te hi anin rem to ti asoi hetiang ani ta chan season liam ta Bournemouth ta na khel tha mai Real Madrid tan te polo na lo khel to Kepa Arrizabalaga hi Chelsea train Arsenal hian an sengnu don ta tinani chu hetiang kara in Chelsea lam point thu thar an neya Nizan lama khan Mohamed Kudus sengnu turin malam an pan mek thu le an hnai chho tran to thu an soi ni yin alanga amadu tu Arsenal chu makhal antum a ang hle tun din huna Kudus sian soita kang khan du tu anei ro khop maya Saudi Pro League lam atrain sum thanem taklo turin som to anei to wa Premier League atrain Chelsea le Arsenal lam te point sengnu antum vele ta Arsenal lam hen kai Havertz thak tu turatang Kudusi andu thu anlo sei ve to buka Chelsea lam point in thuam that antum mek na konga ani hi senglu andu thu an sei vele tabok Kudus samalam hun tur hi a eng viavin arinom Fabrizio Romano atarlan dana Chelsea lam point forward thar an nei don ti a chiang ta nizan nama khan Jimmy Geten sengnu turin engkim ti fel ani to thu le medical test te po anei trep to thu tarlan ania chuti Rolin Borussia Dortmund hi Kartharlo tur lama hian anin be chaudon ni in alanga ingzat nge sum hi an phu don ti an soi ho don a ang hle tun din huna Bayern Munich in du vioma se Geten sen Chelsea pan adu thu a soi chiang to wa Fabrizio Romano point anin rem thu a soi to Chelsea lam hian Borussia Dortmund hi anin rem pui vele kumsari dai contract anje pui tur thu Fabrizio Romano hian atar lang ane Tottenham Hotspur lam point forward thar senglu antum na konga Eberechi eze chu an hnai chhotran to ni in alanga hemi chungchang hi Daily News lam chon antar langa Eberechi eze senglu tur hian Tottenham Hotspur lam hian pau million samruk pariat a release to chu an the chuang ni in alanga Crystal Palace lam po hi ani ngai to ngun le to ni in alang bok hetiang ani ta chan Bayern Munich in a senglo tuma an helmek eze hi Tottenham Hotspur lama kan muthut mai theita ani FIFA Club World Cup kan lo tharlan to angkhanin last 16 a Paris Saint-Germain le Inter Miami te anin machon don ani kha hemi chungchang hen Nasser El Khelaifi chon thuthar aron neya Lionel Messi te nena anin machon ho le theitur chu alom thu asoi Nasser El Khelaifi chuan anni hi kanza emema Lionel Messi po hi kan huwa angin soi thin ma se ani hian kan tlap tan thilro puitak alo ti towa kanza emem bok anni kanin machon tur hi alomom emema chuti rol chang kan dim don lova next round lu tum nge in kan khel don na anni lam point thei top an ron chu ve bokang in khel munom tak kan chop chu nge karing tin asoi Manchester United legend Edwin van der Sar point ni jang khan thu thar aron neya Premier League season tharlo tura champion tura arin tlap aron soi Edwin van der Sar chon mitam takin kathu sahi an oi don lova mak min ti pialama mol min ti tok te po anom karing ani achan chu champion tura karin hi Manchester United an ni tlat maya chu wang chonin mitam takin min soi sel po karinga poi katilem lo ani
United team hi season liam ta an che thatok lova chu wangchan European competition an khel don lova chu wangchan Premier League ka hian an insorbing thei don ani chu wangchan anni hi anel pui club lian tangte a in hun tha an nei jok don na Premier League no moi po hi an choi thei ngei ka ring bok mitam takin Liverpool Arsenal le City te an soi thina anni hi an champion don lova United noya anom ngei ka ring tin Van der Sar chuan asoi Saudi Pro League club Al Hilal lampoin antum anti hlotling thei don ta ni in alanga nizan lama khan Theo Hernandez chu an senglu thei tur thu tarlan aron ni khau mai hemi chungchang hi gol lamin atar langa tuna tanga rei lote anin rem don ta a ang le Theo Hernandez a khel mek na AC Milan le Al Hilal te chu man chungchang anin rem towa lo tur chungchang a Theo Hernandez le Al Hilal te hi anin rem thei da lo ani kha amai ro chu Atletico Madrid in a singlu tuma an hel na sat mai Theo Hernandez si Saudi Pro League club te hian kum khata Euro mak ta doi somni lo turin an thlem le a hei ero ani hian anar phal talo ni hin alanga in biak na tlon tingpo an nei chho thei don ta a ang le Arsenal lampoint France forward Bradley Barcola chu singlu an tumru hle ni hin alanga an player kolai tuema bernen po in thleng an poiti lo thu an soi Arsenal lam hian ama point Bradley Barcola hi an no dor towa Luis Enrique chon chiang taka anol pialama Bradley Barcola chu season tharatana an player poimo ani tur thu asoi ani kha amai ro chu Arsenal lam hi Barcola la ka hin an beidong chuang lo ni hin alanga dornon le an tum thu ni jang khan tarlan ani Tottenham Hotspur lam point defender thar an nei don ti achiang ta ni zan lama khan kum somni leka upa Japan national team tan po inland der to kota takai chu an senglo tur thu an tar langa Kawasaki Fortune nen po aman chungchang a hian anin rem towa Tottenham Hotspur lam hian Kawasaki Fortune ne na kota takai mana hian pau million panga an the chuaka hemi hi anin rem fel theita anne Thomas Frank hian tuna tanga rei lote an senglo thu apuang to don anne Football journalist Lartak Mai David Ornstein an atarlan danin Liverpool am point transfer chu man natle antum ni hin alanga tun din mona Jeremy Frimpong mai ba ka Florian Wirtz te an senglu towa midang panga ve lai chu senglu an la tum thu ani hian arun tar lang hemi chungchang hi David Ornstein mai ba ka team tok lam te point an tar lang towa Liverpool am hian Arne Slot an nuaya sum enga mozat chu an the chuak don a ang le Chelsea team tana lo in lan to Willie Caballero chon ni jang khan thu thar arun neya tun din mona Enzo Maresca chon anna atho that le thu asoi Caballero chon mitam takin Enzo Maresca hian na athok thalonin an soi thina hei hi thudik tok lo anne Premier League hi ahar sanjia mitam takin an lo soi to thina chuti chungchan Chelsea a in kol nuwa hian mason na thanem tak kan muwa season liamta Chelsea po arun kan puidor thei anni hemi wanghen Enzo Maresca hi achia ti tu te chuan coaching line hi an thretam tok lo ni maya khanga ya tundin huna chun ani hian ahna athok thahle e tin asoi Cristiano Ronaldo point kumin February thla khan media ten an kum na Barcelona chu azom man trep thu aron soi khau mai interview an nei na hian Cristiano Ronaldo chuan Manchester United team ka zom ma hret khan Barcelona hian min ron dor nge ya Sporting Lisbon tana ka game khel kha an lo thi thlai ve hle ni tur ani amai ro chu United team an ron lan nuwa ero Barcelona min dor na chu ka ngai ven zui talawa United team ha ka zom zui ta ani Barcelona ka zom lo ha poiti na ka nei chuang lawa United hian kong engkima ka malam hun tur min sial sak ani te hin asoi Manchester United lampoin ni jang khan thu thar an ron nei ya nipui transfer kongka in hong me ka antarlai lam thuam chak an tum na konga club roots atangin Ardon Jaisari chu senglu an tum thu tarlan ani ya hemi chungchang hi team tok lampoin aron tar lang towa Switzerland international midfielder senglu tur hian United hian amana po aphu to kang pek anin huam ni tarlan ani Ardon Jaisari hian season liam ta ha amang tha khop maya club roots tan tum samga pani inlaning goali akhunga midang gol khung tor siam sak tum ruk anei pialama Belgian Pro League title te achoi puya du tu po anei sho zui ta viau ane
United lam hi an khan hle ni turangai ani zui bok tu naya Portuguese forward Rafael Leo chuan AC Milan a chho san don nin thom aleng na sakhop maya hemi chungchang hen AC Milan director tare chu aron tong chuaka Rafael Leo Bayern Munich in an senglu don nia thom ron leng chu ron changin tare chuan Rafael Leo hi top player ania kan team a hlim emema kan team tana mi tangkai le kan machopa mi tangkai ani don bok chuwang chun ani hi chotir kan tum lem lova kan machopa ani hi mi tangkai tak ani don ani in biak na po kan nei chho se la tuna achuak turang le achuak to angmaya an soite hi chu Thu Leng mai ani tin asoi Friends League 1 season liamta chetra mai season tharatana Europa Conference League qualify ni bok Lyon chu sum an man thiam lo awangin ni zan lama khan thiam lo chantir an ni ta League 1 a train League 2 lama relegate tir an ni thu tarlan an ni hemi chungchang hen Lyon lam hi an lung oi lo khop maya Trumsari Z Friends League 1 a lo champion to Lyon lam hian kota khinlet le an tum thu te po an soi to an ni an borok hi angai nom chawviau te po in arinom Wayne Rooney Point United team tana a khel la ya ati meizinga khelpui nuam ati ber ni zang khan aron soi vele ta mediaten ankom na Wayne Rooney chuan United tana ka khel hun lai kha anuam emema player thatak tak tenen kan thok ho anni Cristiano Ronaldo te chu mai pelama mi thatak tak kalo khelpui towa player ro pui tak chu anni nge ye amai ro chu Ronaldo hi ka khelpui zinga chun khelpui nuam ka ti ber ani hran lova khelpui nuam ka ti ber chu Carlos Tevez kha ani hi football khel zinga chun striker thaber te zinga mi ani ya khelpui anuam emem bok kan kheldan level kha ai nang tok emem ma field chunga kanin kop kha amu nom thin emem bok ani chuwang chen United tana ka khelpui zinga Carlos Tevez kha khelpui anuam ber ti in asoi UEFA Nations League ka avan doi zoka antran truma penalty chuilut talo Alvaro Morata tha vo tu chuni jang khan police ten an chui chuakin an man tange nge ya Alvaro Morata lo vo tu hi kumsom pakwa leka upa ani ya thiam lo chantir ani zui bok hemi chungchang a hen rol thar kumsom pakwa leka upa aming tarlan lo hi zo na zo ani ya AC Milan striker avo chan hi UEFA Nations League Portugal laka penalty a pen goal lo awang mai khan tha hian alo vo tin ani chu ole hatichin hatun tumatan ni tamai se clear tu te channel min ngai lut sak thina inchunga lom thu ga soi tak meu ani like share le subscribe lo man tan min han lak pui le ta ula thungai nom tak tenen kanin mu chho le zel don ne